بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جلنا الله تعالى من النار وإياكم آمين آمين. درسين تجنة الرقة درسي دمي سيلة فلا حديث 40 ترى حديث صدم فا ترى جرة ونرى نتلال وديبنو حقوق الله تعالى أقربي قدادا وانجوسن مال فكاتا جوسني لالو ديبنا يشا. أنا أبي ثعلبة الخشني جرث من الناشر رضي الله عنه. أبي ثعلبة راودي فبربي سر حاجة توجب بن سر بالراه فقيسو. أبي ثعلبة كنيا سايري في تو مكان سا جرث منه جرث منه الناشر جانيني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي ترى حديثا وديسي قال نجي إن الله تعالى ربي نولاناتي فرض فرائضا واجب واجب قده جدوا واجب يقاو فرضي له ربي سبحانه وتعالى المنا مرت واجب قده جن واجب نقول سلام جن واجب تقول نمني بلا تلا قودا نما هم تكلم هو بي واجب مو فرض عيني جنون أنما هم درت واجبات يجا واجب فرض كفاية بي فرض عيني أكن يقول نكازانا بي كما يقول نمني تقول أسمع صلاة جنازة أولي وإن كان أقوم مالك فرض كفاية يا نمني بلا أبنانين nama hundam fedo echo biti hundam fes ammo salata bi so manni zakka bi haji wonni tun diga fardal aini barno to manan le hanga aqida da fi salata baraton nama hundaratu fardal aini echo barno to gurgudda nama garazan khafat watin godan baraton nama hundar wajiban فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يا رب سبحانه وتعالى سورة وباقي maaliif fi hangi tokko deebee ilmii hin baranne jedhan san ilmii takhassusaati jetteen gartee ulamaan hattaa yoo fi biti takka injinaringii meedikaala maal waan adda addaa waan ilmi namnaatti hajamu tanan illee numa qabatti jedhan sanillee hawee namuu baratu qaba gutti hajama wani san hundi waajiba taati jechuudha ammoo ilmi islaamarraa yoo fudhanne sadarkaa muftiititti hawaa baratu nama hundan feesiftu jechuudha waan akkaataa ibaadaatti godhan salaataa soommanaa haji zakaa waan guyyuu ati activity deedi fardii waajiba sirra jiru kana godhuu gootu kun barachuu waajiba jechuudha. فلا تضيعوها واجب ربي سبحانه وتعالى يسن الرخايسان إن بليسنا إن ضيعنا قدمت شيخ تودي سودان ضيعوا شيخ يقامو ركاشو فلا تفاجئوا تاته يروسي ربا صوفادان ضيعوا جيتشو دابر شيخ يروسي ركاشو بارا ميكروفون انت سيار دو يوزن فاركم أين كبا تلفون نمديرو ركوكا ومان بين لقي ما تقول ini gaya mai يا أخي يسنا خيسان بني داغا هاي نما هدوم بكتا كتا وجرا تلفون برادي جوز قدا أيام وحد حدودا جتا وسن الله الدورة وسن قول رب سبحانه وتعالى أما تقول إيه أوكي Gaarii dhagaa magaalaa biratti. أماني لقي مع أستاذ وليد ini udah gaya أستاذ mai وليد sagale tu tikasho kutte da debite ما شاء الله يا ما تلفون براتي نقول إيه ما يبي تلفون يتاو ملازني إيه سجل قالوا ما تقدر أنا سندا بفات هذه تسانت وحد حدودا جتشو ربي وسن الله وسن نقول جي فلا تعتدوها وسن ربي سندبرو لاندانكا سانشاب سناهي جي مال جنة قادي سامدرا قيستي إن حمى الله محارمه دانكا ربي سيري ساوان إني حرام قولي نمني سير ربي سان كيسا سيني يقاو سينو اتخدياته شبها كيسا سيني سير ربي سان سينو دياتا يرني خنما دانكا قرتي خايمي وانتو ربي حرام قولي حرام قولي يقاو دان كيسا دانكا سان دبرنا يجو وحرم أشياء واحد لربي سبحانه وتعالى وان حرام تهي هند حرام قولي الأصل في الحرام خيستي أصلين
جاء النص به والنص غرتي دفيني لا كاوميجو والنص تنتنت على الكيس تدان كان كبوجو ونبرا تحلا هندو حلال ما يجي نفرنا يجا أمور رغدان غقران في دي سكيستي حلال ما نسيداني بكما يجو وحرم أشياء وأجري حرام قوله فلا تنتهكوها سير ربي وان حرام قوله سن سير سن سينو دان سيننا حرام ربي سن بلسنا هي وسكت يجو ربي نبلني جلسه عن أشياء وان غري را كرما جلسه جو تنارام ما سيتي بيس قرآن كيس تي بيجي سكت تندوين على الله سيت اللي بيان تين دوفين تكن ربي را جلسه جرا هاي رحمة الله كم جتور رحمة إسني غورو دافي رحمة إسني غورو دافدو غرتي راوسه خيرا نسيا أن أدو إني رامبتينكا ربنا سبحانه وتعالى إني رامبتوي تشودا معلف الرامبني ربي غني الرغاء وأن مل فلا يضل ربي ولا ينسى ربنا ينس هن جلتو نيس إني رامبتوي تشون قرآن خيست له في جريجا فلا تبحثوا عنها وانسن قطني jala qoqqottanii gaafattanii fi hin cinqinaahi jechuudha. Akkuma ammaa hadiisa maduraa hadiisa shubahaa dubbatu keessatti yoggaan fi dubbanne waaniin irratti ani isin dhiise akkumaan isin dhiisetti na dhiisa kaniin ani isin dubbisin kuni kana akkami halaali haraami jettanii nan cinqinaahi nabiin jeesan soo kunis sanuma fakkaataa jechuudha. Kun ammagaa maaltu waan kana hunda mujmala kana wantoota akka walitti qabamee dhufe kana kan qaceellotti nu ibsu mufassala godhee ibsu ayata rabbiiti subhaanahu wa ta'ala sunnaanii fi gartee hadiisni quraanni walirra duroomanii walitti hidhala yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra rabbii guddatti amantan laa tas'aluu an ashiyaa'a wahii irraa hin gaggaafatinaa حين ينزل القرآن يرى القرآن نبوه فمجرو غافا نبي يجرو خاين نجرو سن وان غري أكرمت تغافة أولنا هي تسؤكم إن تبدأ لكم تسؤكم يو النسان يغس بوت سني فابم تخي سن هم ميسي تقا خان سن هم ميسي تفا هنگا غافتنا هي جيجو ورته سنيب غافا قرآن حين ينزل القرآن خجو سنيني غافي واني أچي بودا ينه وان نمشك كسي سر غافتو waan gartee namni illee shakkii keessatti illee si bayaansee fatwaa si godhallee qalbiin teetti si jechuu baatte waan san atummaan beeytee lubbuu teetiin adda baafachuu ni dandeessaa dhiisuu jenneeti hadiisa dilaa keessatti waan kana hunda lallaallee bira dabarree saniifuu hin gaafatinaan gaafa quraanni bu'u jiru san gaafatanii baruun ammoo yoonii fi waan takka beeku baattan fasaluu ala dhikri in kuntum laa ta'lamuun warra beeku gaafadhaa jechuutu jira. Ammatti wanni haraamitti hin beekamnes hedduu miti wanni halaalitti hin beekamnes hedduu miti jechaadha. Eegas booda ulamaan itti gatta'anii qiyaasaa fi ijmaa'a waan hunda waan jala galuu qabu waan godhaniif jecha jechuudha. Gaafa sanitti garuu wanni san rakkoo biraa fiddi jechuudha. Akkamitti fakkeenyaaf ergamaan rabbii waa'ee hajjii irratti waa hedduu gaafatame amata keessatti yeroo matakka namarratti wajjabdi yaa ergaa rabbii جيه نمني صحابي جليل تو كاغرا محابس جانين يون دو غرباده غابته نعم جين سلانني اما توجي اي سافد ديتا جين نبي نغابرا من تاجراتو اما توجي اي ساوري في ديتا جين تنيفو عمري خيسه ترمدك وجب دي غافسن وانا كسي غافچو باتن ترمدك جي جين تكما دومتهجا انگي ان دبدني اسا دبتو كبايو كسيالتات اسا دبتو كبايو akkasumatti malee umraa fi hajji namarraa tamattu'a keessatti geewun yeruma amma amatuma keenya kana qofaaf gaafasi hojii dalayna kana qofaaf nuu geesse moo ballil abadii jaanii gaafatan nabiina gaafira mana ballil abad jeen zalaalamii bakka namatti ni taatii jeen jechuun umraa fi hajjii waliin dalagu yo amma umraan waajibaa mi sunnaa mire hajjii hojiin takkittii waajiba takkittiin hajjii hojii deemtu san hajjii yoggaa godhe namni umraa takkittii san nama godha achikas jini walirra naqanii hojii dalaguu san sanii nabii gaafatanii amatuma kana qofa kana walirra naqanii hojii dalaguu kana dandeenya moo jennaan balli abadii zalaalamuu ni dandeessanii jeen jechuudha. Saniif gaawwannoonni akkas akkasiisan yoo silaa nabiin jiraatee deebisaa kanneen waan waajiban ta'in fa'aa waajiban marratti ta'uu malaa salaata sunnaatillee akkasitti
halkan taraawii dhaabbachuu nabiin eegaa halkan lama sadii dhaabbate booda dhiise maaliif jennaan waajiba ta'uu sodaadhee jee. So waan akkasiitii tan gaafatin ajiini taan ammoo yeenuma gaafatanii irraa baratanii jechaadha. Faayidaa hadiisni kun hedduu qaba. Faayidaalee isaa keessaa wantoonni jiran muraasni fawaayidu hadal hadiis. Akkaataa ergaan rabbii husnu bayaani rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam bayaanni akkaataan ergaan rabbiitti waa ibse kun hedduu bareedaa ta'uudhaan baranna. حيث ساق الحديث بهذا التقسيم الواضح البين حديث خنا كان تأدى قوده ببينسه وانتو هندا وربي فرائده سنرى قوده وان سنرى حرام قوده وان رين الراج اللسه وان جو سنججو تخفيف ربي سبحانه وتعالى أمة أبلا في ثورام رحمة في الراج اللسه جو فإذا لما فعل الله سبحانه وتعالى ربي فرض على عباده فرائض واحد دون مدرة واجب قوده yaqiinatti beekamtu jechuudha wanni san gartee fardiin san waa lama jennee mire fardal ciidii fi fardal kifaayaa jedhaniini san bayansinee jirra. Faayidaan sadaffaa annahu laa yajuuzu linsaani an yata'addaa xuduudallaahi wasana rabbiin daangaa namaa kaa'e dabruun tankaarfatuun hin barbaachisu. Suuratu nisaa keessatti waman yata'adda xuduudallaahi fa ulaa'ika humu zaalimuun fi suuratu xalaaq keessatti illee suuratu tahriim keessatti illee ta'addii yookaan hedduu dhufee jira. Irra hedduu waa'ee dubartiitii hojii wal qabatee dhufe. Akkaataa dubartii akkanatti hiikaa waggoon akkana hiitan akkasii akkana kannaa fi akkana godhaa akkasitti yoo ta'uu baattan ammoo daangaa rabbii tankaarfatuudha jedhama. Namni daangaa rabbii tankaarfatee badaadha akkana akkana jee badiisii bayyansee jechaadha. Daangaa isaa rabbii tankaarfatuun sanfaadha jecha. Wasanaatti bahuun amma dubartiin takka waggaa hiikamtee manuma keessa jirtu hiikamte sanitti iddaa sii lakkaawwatti. Manaan baafamtu. Yoo isin feete malee san faa eegaa hiikamnee addaa'een waliin irraa baay'attee ari'uun daangaa rabbiitti dabruudha jecha. So daangaa dabruu waan akkas akkasiiti jechaadha. Yoo hedduu jira akka fakkeenya akka isaa fudhanne. Afraffaan tahriimu intihaaki ilmahruumaati liqawlii sallallahu alaihi wasallam waan haraam ta'e takka itti seenanii dalaguu dhabuu irraa dhorkamuudha nu barsiise hadiisni kun. Wanni haraam ta'e kunis waa lama. Haram kabaa'ira gurguddaa fi kabaa'ira xixiqqaa jennaan dilii gurguddoo fi dilii xixiqqoo. Diliin xixiqqoon salaatumaa fi soommanaa fi hajjii fi wauma dalaytu tana toltuu dalaytu tanaatu haqaa deema balleessaa deema. Maaliif aqimi salaatu طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أمتون toltuuni balleestii yeekaayi waanuma salaataa fi udu'aa fi soommanaa fi waan akkana kanaatiin badu jechuudha. Diliin gurguddoon ammoo yoo irraa tobbatte malee hin araamamtu jechuudha. Garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala namni rabbii guddatti shirkii godhee diliinsa shirkiidhaan ilma kan araaramne eegwaanii fi ibsu taan mashi'aa jala galche. Amma fakkeenyaaf yoo namni tokko dalagaa eeguma waan badduu dalagee waan dalagaa baarii hedduu dalagee yoon fedhe niin araaramaaf waan ju'aa san keessattu jechaadha. Mashi'aa rabbii keessa jirti malee irraa tobbatuun dirqama jechuudha. Kanaffaan annamaa sakata Allahu anhu fahu cafuun wanni rabbiin irraa use tan nuuni min waan affii godhe jecha. Rahmata isinii godhuufin dhiise jeeme waan san jala qoqqotuun barbaachisaa miti jechaadha. Yaaffaan rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala laa yadillu walaa yansa ni isin wallaalu ni isin irraanfatu beekumsisaa azalittis ture abadittis numa jiraata jecha. Azali jechuun durii akkanuma jira boodattis ka zamana keessaa dhalateen baranne zamana keessaa du'een dhabamu barnoonni isaa kun akkuma jiru jira irraa bakka irraa ka'uun qabu jecha. Azal jennaan san gama fuuldurattis abaditti jechuudha. Akkasitti ta'uudharraa baranna barnoota rabbii keenya subhaanahu wa ta'ala. Saniifuu torbaffaan annahu laa yanbaghi fil bahthi wassu'aali illaa maa ta'at ilayhi al-haaja. Waanuma silaa gaafatan amma yeroo ammaa kana yoonii fi waan takka hin beekneef hasaaluu haala dhikri jennee miree nama beekumsa qabu gaafadhaa jennee gaafiin ergama rabbii dhoor keessatti silaa gaafa hiina yunazzilu quraanu gaafa quraanni bu'u jenneemi. Tanuma amma silaa muftii gaafattu tanaa wata sheekha gaafattu tana waan haajaa ittiin qabne gaafattu jecha. Waan ittiin haajamin kaa waan haajaa itti qabattu gaafatta malee sheekha ilkeen shayitaanaa meeqaa jaartii shayitaanaa maqaan sii meeqaa maqaan sii eenyu jaarta akka waan dhageejje
daawwafee jirtii bar. Sheekh jaartii sheeytaana maqaan sii eenyu jennaan tilka ursun lama shaataa jeen. Aruusaan hin dhaqin intala maqaana gaafachaa jirtaa jee sheetichi. Saniif gaafiileen akkas akkasiisan tasi fayyani san ammallee dhorkaadha jecha. Uummata akka maal dhiisuun baruun siitii sumaa sin fayyaddu dhiisuun siitii sumaa akkasin darartu jechuudha. Saniifuu barnoonnis aadaa bakka qabu laal. Waan baratuu qabdu baratta malee waan baratuu hin qabne gonkumaa fiildii sin ilaalchifne yoo baratte faayidaan sii maali? Uumaa faayidaan qabdu jechuudha. Kanaafuu hadiisni keenya danaa gabaabaadha. Inshaallah nuti jammaata guddaalee bakka takkaa ta'aa jirra. Jammaanni keenyas dhaggeeffataa waan jiraniif bareedaadha. Gaafii takkaa filame yoo qabaatan fudhanneetuma gara kitaaba kaanitti dabarra inshaallah. Hadiisni kun ni fahame?